Gavana wa kaunti ya Embu norite thirikari kuringanira kigina kionthe kiria kiejanagwo ta basari kuma kia mubunge MCA na kinya kia gavana kienda kuguna nkuru kia aritwa ugite bubu gateithia gutigira aritwa ni bakung'ananwa kiri wejani bwa mbeca iji na gutiwa ugaciamukira nkuru kia ungi akiwa mutambo jwa nemis jugateithia kuingia bubu nera ugite mubango jo mweru jwa kithomo kia university nijo batere gutegerwa kairi kienda omburitwa gunika na kugeta we agutigwa atiga kugweta wa gutigwa ome. Rita Mwaniki na ripoti je. Gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire niugite valivata ya arutwa aria mavewa basari ni mutongoria umwe matigakorwe makivewa basari ni atongoria aria engi. Ino niguo gutigirira ati arutwa aria onthe marenda uteithio wa basari makora makiugwata kuma kuri atongoria ngurani. Very important. Efforts ino cionthe cia basari irathie na mbere igerie gucaria njira ya kunyitana kana annexus kunyitana atia ti wega riria kwi mwana wabewa mbeca cia CDF mwana wocio abewa mbeca ni county na kwi mwana watigirirwa atai mbeca. Guku akiuga uguo no gwikikire tu thirikari ingikorwa na mutaratara wa kuonania arutwa aria mavetwe basari ni mutongoria wa guonthe niguo matigakorwo makivewa basari ni mutongoria wingi. Turenda fairness and ningienda gupropose national government macarie njira ya gutunyitithania through namba ya iria yosaga ciana etagwa NEMIS nigetha tukabota gukorwa na system ya identify mwana uria mutethie nuriku. And I think if we do that it will make sense na tuhakikishe ciana cietu ciothe ni ciatetheka. Wa uguo Mbarire niugite muvango wa uteithio wa arutwa a university wanaguo wagirira gukorwo uthondeketwe u ati arutwa aria magatetheka matigakorwo ringi akuvewa basari niguo matigaririe aria engi matagwatite uteithio wa guonthe. Ino ya the new model ya kufinance university students. Model ya tungi improve na to make sure issues cionthe iria irareswa ni ciana ni ciathikirirwa na cioswa na tutwatatongoriwa na twiturace varia turona vaina challenge tutikani kuva ciana icio basari tondu already ni maravewa scholarship na makavewa loan. Aritie miario ino ari mwena wa tauni ya Embu kuria akuvecanaga basari cia kaunti cia mwigana wa milioni 100 kuri arutwa a secondary na a masukuru ma kosi cia njara. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.